Kublai pi barong iprang subhai pi sya kan ketup kebor jengi mentah ke janmit. Hasham yazdang ini pechwaya kimat kibukungsan. Penyat Menteri Rang Badu Kariu Narendra Modi ya ke jingelang jangka high level ban kemi penyak halor ke jinglong jingman hadin ke jingja tingku rel habalasur. Penlong jingelang Menteri Rang Ba ke Jelau Konrad Sangma halor ke roster sistem hatura. Lapolat Menteri Badai Kemi ia katanat Revenue and Management ubah Kermenshela. Ya ke jingpin sapriang patba ya ke Nasha Mukt Bharat Abhiyan halat rembai dongwa. Bat ke sorkar kan sapinbha ya ki hydro power project ha ke jela ong Menteri Badai Kemi ya katanat boarding u iti mondal. Ki buat ki babnya. Menteri Rang Badu Kariu Narendra Modi ulah penyat ya ke jingyalang jangka high level. Ban kemi penyak halor ke jinglong jingman hadin ke jingja tingku rel ha balasor ha Odisha. Kimat ki bayadai ha kene ke jing kemi penyak kilong halor ke kampen lajem kilat ai jingerap bat ki jing sumarsha kitu ki basak ta ha ketika jingja. Hak ni ke jingyalang ladon ringkat Menteri katanat ki kampo yang ke sorkar pedeng Amit Shah, Cabinet Secretary Rajiv Gauba, Principal Secretary Shah Menteri Rang Badu Kari PK Mishra, Secretary katanat ki kampo yang Ajay Kumar Bhala, Kle do ka NDRF SN Pradhan bat kiwe ke he sorkar. Hadian jok ni ke jingyalang Modi la lecha Odisha ha ka ba unsakmi ya ke jinglong jingman ka ba mi hadian jok ketika jingja. Ningkong Modi lalit banjurip ya ke jaka ha ke bakatei ke jingja tingkurel kelajia ha balasur ban unsa lech sha SCB Hospital hakatak unsa pelong ru ya ke jingya keren bat ki bamensau na ketika jingja. Menteri Rang Ba ke Jelau Konrad Sangma ulah penyat ya ke jingyalang halor ke roster system hne ke sengi hatura. Kakinhun ki menteri ke sorkar jela bat kumba khat pratli ki seng bhalang kilai don ringkat ha ketika jingyalang. Habai keren bikilat patai kubor hadian ketika jingelang Menteri Rang Ba ke Jela. Ulo ong ba haki ar nilai sengi ki bansawan. Kakinhun ki menteri kan sasyim ya karai ban yach khmat ban pentrikam ya ke roster. In this meeting, the objective was mainly to give a detailed presentation on the roster system and how it will work, and we are hopeful that in the next 2 to 3 days time after we go back to Shillong, that formally we'll be able to take the decision in the cabinet to move things forward on the implementation of the roster. During the discussion, there were also some members who had raised issue about the reservation policy. They had also raised questions about the committees that have been set up, and we expressed and explained to them that in a democracy, it is important for a government to give ample space for people to express their concerns and their opinions. Menteri Badai Kemi ya katanat Revenue and Management jangka sorkar Jela Kermenshela ulah pelat ya ke jingpin sapriang patba ya ke Nasha Muk Bharat Abhiyan halat rembai dongwa hnen kesengi. Ha ke jing ai jing kren ke jong u ba Kermenshela ulah kintu ya ki samla puli bat ki khana samla ba kim dei ban sha pin ngop ha ki perlong. Ulah yaro ya ke jinglong ke baskem jong u samla es lamari ubla pin pau ya ke jing yat linti ke jong u ban laj na ke jing sha te kenjri haudrok. Ulah pin pau ru ya ke jing sngu ya ke Anti Narcotics Task Force bat ke tanat pulit jong ke district halor ke jing trishitam ke jong ki. Hadian kani ke program uba shala ulah kawe lama ya ke jing yat rali ki tuk tuk na lat rembai kum kedak ban pensapriang ya ke jing kata jong udrok. Ada kepala di kamlang di kalguru, wah ham try percang. Hampan kau tu makar benda wamud percang dari citin yang dibagi pa damu. Ada mat kampi kamu tu kalguru siapa yang citin, bagi bayar yang duduk yang lagi, bagi bayar yang society. Kenapa yugi people like begini orang MK pasal tu bi
wa kini kecil na video mago kecil kuhian ma Ka Meghalaya ka pinmi kumba iway 0.1 million unit ka boarding. Haba ken kulum katba ka jingdon kam boarding ha ka jalapat ka long kumba 0.9 million unit man la kasni. Ha ka jo kapor menteri bakmi ya katanat boarding u iti mondal. Uloong bakan amdan ka jing penjalan ya kapor penlip boarding. Haba ajing kren kinong tok kubora shillong u iti mondal. Uloong ba ka sorkar jala kan sa pinbha ya ki hydropower project ha ka jala. Kanang ban pinti kena bagi niki project kintrekam katkum ka jingla ka jongki. Uloong baki kor penmi boarding haleshka kila don kam ban pin bahalut kiba 4 shimlale menuru tat haduk menta. Uloong ru baki artli ki jaka penmi boarding jong ka leshka kidang trekam kat ya ka jing trei ban pin ya ki weipat ki jaka penmi boarding ensala ban pendap haduk benai nailar. Ka jing pin ya ka wei ki jaka penmi boarding ha kapung umyam ensala ban pendap no mentau benai. Units are running, one units we are doing some maintenance work. So maybe by August that maintenance work also will be over because these are huge machines. These are, your turbine is there, then your generating unit is there. In that again coil is there, rotor is there, stator is there. So all fitting requires times. So 2 units are in place, 1 units we are doing the overhauling. Menteri Katanat Excise ubak Kermensyala. Henin kasngiu la pelat ya ka School Attendance Monitoring System app. Kabadai ka beningkong kum kini ki jaj app ha ka jala lingba ka video conferencing. Ya kini ka program la penlong ha video conferencing room jong ka DC office cleariat. Haba ajing keren hakani ka program uba shalau la kintu yo kinong hikai ban tray ringkat bat ka bor penyat district lingba ka teacher attendance monitoring app. Uloong ba knang ba nla ban ay ka jing hikai ka ba khamba ya ki khana ha ka district kinong hikai ki dai ban pin I ya ka akor bat ka buram bat ban ay jing hikai ru ya ki khana shapang ka akor bat ka buram. La ban kadau ba la ay por kumba khatsan sngi ya kinong hikai hapo ka district bakin penrung kerteng yaladi hapo jong kani ka app. Ka Indian Institute of Management IIM Shillong kala ay nam yaki riu shlur ka thanch tila mingi jongkari India da ka ba jer kerteng yaki hotel ba pher da ki kerteng jongki na utirot sing sim sha ka kanak lata barwa ka jing itu ya ka thanch tila mingi kala phalang ha ka jing persang jong ka IIM Shillong ka hostel ka bala ay kerteng utirot sing sim kala pli da usishir ke bajoria chairman Board of Governors ha IIM Shillong mentagasngi. Ka IIM Shillong kadon ha ka shnong umsauli ka bajngai kumba khatsan kilometer na Shillong. Ya ka rai ban pen kerteng thamai ya kani ka jaka sa da ka kerteng ki klawat jongkari. Kalong ban pen pau ya ka jing ai buram bat ban ai mensiam ya ki samla puli ki badon ha ka jaka. Today has been a big day for IIM Shillong. We have inaugurated 216 room residence for students. This building is dedicated to the great freedom fighter U Tarot Singh, and we call it the U Tarot Singh building. While IIM Shillong is an institute of national importance and the only such institute in Northeast, we owe a lot for Northeast. The focus of IIM Shillong has been from the day one on sustainability. So all the buildings we have taken care of the sustainability aspect. That because we want that the students, they should be also told the concept of sustainability while giving the practical example that look where you are staying, we are just taken care of the sustainability aspects. Menteri Badai Kemi ya katanat boarding ke Sarkar Jela u iti mondal. Ulapin pau ya kajing sngok khia ka jong u halor kajing hiar ka hapung umyam. Hadien bakaladon kajing duna slap ha kajela uni menteri ulaong baka sarkar ka yetrailang banwanra ya kilat kibala banyarap sipor halor kajing longjingman ka pementa bad ha kaju kapor kan sa shim ya ki kendon ki baskem kenang banlat na kum kini kijing hakalawai. Uni menteri ulaong baka sarkar shen kan sa ai jingbet ya ka IIT Guwahati ban penlong ya kajing kmi ka babanya halor kajing long shngan kajing kingdom. Mandal ulaong baki paya kilas dang ban telor batla hukum ya ka company ban penyeng no daki batmai ulaong ruba an khang ya ki kali ki bahe ban yat halor kate ka jingking ha kapor badang shna ban penbhaya ka
Level of Umiam is one of the lowest as per the history of Umiam is concerned. And we are standing on at 3,170 feet. Another feet down, another 5 feet. Another 5 feet down means problem. I don't know, this week I have not taken that what is the water level and all these things. All things are doing and working holistically to see that this crisis is over. We are working on it. We don't want that it should not be much more what is there. Mentangin pet ya kajing long jaman kasun bereng hasilong. Kajing shit kalong arpenyo point lai degree Celsius bat kajing kret kalong kat riu point san degree Celsius. Kajing sem kau hawa kalong riu pulai nak shispa kapor metstab bat san pulai nak shispa ha kapor janmin. Kala abandon kajing hap slap ka bamlumala hakikatu kini kijaka. Sashi sinpat ngipin ken mabiang yepi baya kini ke kubor ke jongi. Pilak ban pet ha ka jui kapor ha ke YouTube channel bat pilar ban pet ya ki kubor ki baman la ka sngi ha ka Facebook ka Twitter bat ke Instagram jong ka Didi News Shalom. Haswa bengin pinkut ngipit biang sai sen ya kimat ki bakongsan. Penyat yang Menteri Rang Badu Kariu Narendra Modi ya ka jingelang jong ka high level ban kemi benya halor ka jinglong jingman hadien ka jingjia tingku rel ha balasur. Penlong jingelang Menteri Rang Ba ka Jalau Konrad ke sangma halor ka roster system hatura. Pelaj Menteri Badekni ya katanat Revenue and Management Uba Kermenshela ya ka jingpin sa priang patba ya ka nasha muk Bharat Abhiyan halat rembai dongwa. Bat ka sarkar kan sa pinbhay ya ki hydropower project ha ka jala ang Menteri Badekni at katanat boarding o EP Mondal. Ti parlo katung la poisha ka bakut jong kani katup kabor jingi menta ka janmit hadum da syam ngibat pila syai ka sngi kublei pi baro. स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प उठाया जल जीवन मिशन।